Kami pas saya ngari ya nasi abak. Adik bini pas tak akarabet. Cek saya nyari pese engkau. Berdiri lakoni Roma engkau. Kapan minta cek cerekan. Terus nepun kecok di budi. Siapa nih telepon tanya? Halo, iya mas. Berapa? Oh, KP 2 juta ya? Iya, kira oleh TF ya? Oke. Kak. Iya le. Oke keluar ya? Saya nggak pamari ke orang Jawa sebelum tak pamari. Iya le, cek yang make tak bagi. Aku nengko ceki kribi kaki. Assalamualaikum. Paket. Assalamualaikum. Siapa yang luar kata berani lo kolokan? Ini kata mencurigakan. Lo intip ke lo. Kakek mas. Iya pak, yang antara paket deh. Rame ya tertibi cengkok keluar ya lo. Siapaan semaru lagi bro, saya pah lebat bro. Hari apa yang katanya? Iya pak. Pinggo kalau mari transfer hari. Iya mari. Ya wis kau kita sebelah ki banyak paket pak. Ya, kelangkau ya. Ya. Goraan lah mare. Kare kombakan kita tolong wak ya dan kok ocan. Apa lah jelek? Urusan neng ra. Kek laki. Mari saya koran ya. Iya nyari mare ki bro. Pas kari ada tolong ke sana. Lah kelero boleh. Oh iya kak. Aku mau beda paketan. Berjalan lagi yang kau mesen mereka cek raja nah. Kebaya pemesan boneka le. Ya dua apa kak cek mau ngelone kakek tolang biri ya. Ijo rengkok segoro seragara kakek le. Mereka fata apa kebanyin ke tak kering kakek. Ada tak nyaman ngopi ke TV dari cek biasaan berianto dan Bola cek intara kunci hot dri tayo. Pikopian bola ambil pikiran tenang. kena bini royanto pas tak man mak semak dan lagi ngipang kerbi bini pas ada ber kelembe dekat jangan ceng ngomong ku nak kena ada hanya dekadasan wak ada ngomber. Nanti ngomongku kata kayak hanya dirasanya ya dapat ada tangungku. Iya kayak cek reng bener kan tak terus keluar. Kan sibuk rori berendai ya. Iya tayang. Iya mau nambah ki jangbu jangan kumpul berjabat bisa. Cek setiap pada di bini pada keng tahu rasanya apa. Iya sih.
Ya kadang pada sesa pada bunga. Ya dah iya toh. Ya mayu nikmati. Sebeda mayu sokore. Isi tada mayu sare. Oke nggak bos. Kita ini perintis bukan pewaris. Nyogok Shopee apa ini? Banyak promo akhir tahun. Lu masuk keranjang, masuk keranjang. Masuk keranjang. Tang laki đừng mà tay Kak. Kak. Chợ kinh đỡ mày kok. Cái đâm mày của tăng lạc kìa. Chứ đánh cô ăn chị bình ạ. Thì là cái lụ mà đến nhé. Cái xăm bây giờ mình tầm. Ku tahu habis kau biar man nyaman. Aduh binin toh. Ada ke Ahmad jatuh di tembok jatuh. Mulai kak, mulai. Kau ada banyak Roma. Awas pun tak mulai mari ya. Iya lek maren lah mau ya. Yelah cingko hidup saja. Ya lah kau naik bitang bini. Lu dah toh. Mak bengal binin kak toh. Ya cu tahu cih. Cek kan kalau nak abek dari ada. Cek dengan lambek yang tua tak harus tuh. Kan abek maksa. Pola hari ya cek kocak boleh dari yang tua. Yelah kah kau hik mau lihat. Kita lawan toh. Duh ya Allah. Mai ngak juga bin nyanto kana. Mak pasti ngak dap. Deem makacong rotaya. Sejak abini ni pas jarang in main denang. Kadang bila ka Roma kun karo ka tibi tak tomanya bibi ini dah. Mula cakain main na tayo. Di na magilabo rin dua. Magala. Keng tak mabenahan kerong anak foto. Masa panjang to lho. Dem mata yo. Teh. Iya Jong. Dem teh. Akin terkontang anak rekon nyanto. Lu dan tela jadi terakhir bingko. Oh iya mah, ayo cocok dia. Maju. Di maro manjong. Arya arete. Dek makin tak beli kok, Jong. Pakai lekas tangkol kakek kak. Soki tak soki. Tanah selemberle kata andi. Sarana tak tambah karo kena hibaan. Engkau kak makia beleceng aku hitang PCTV. Siamun karo ngampu akhir kejin kakek. Duh, jadi ngari ya kabar di tangan anak. Jadi kan tak harmonis. Mau lihat apakah tak nyaman.
Chong. Dan telu, kok mulia. Mẹ đang rất chờ tên. Mày yêu. Ajora tadi orang ngecong. Mau kah? Ayo. Karoma san misan yo. Ya. Makian di matu ada saya sangkola lagi kan apa ton? Ele. Kakek oleh ahin aku le. Kencok sampai bengi banyak mantang reng tua. Apa boleh kerokin kakek? Makin tanya bertaruh ahin nak. Kau keluar ah. Kok mi kepikiran katang kacong. Titiken rumah tanggan tak akor. Halo. Assalamualaikum. Iya pak. Waalaikumsalam. Ya ke rumah Jong, Andi Barlo. Oh iya pak. Marilah kaji ah. Ya, tulis. Ya. Ya den Jong, tuju Jong. Dem beres Jong. Alhamdulillah beres pak. Dem mah. Minta tu manden nak. Dah banyak kelakuan di rumah. Elu ra Jong. Geleng kok intara keruman kakek. Mi aja ra beda rame. Kin beda apa Jong? Tak iya pak. Engkau ngaralam mbak keneng beda kakek. Cita toro oj andeng tua. Tang bini ruwa langka kangko. Bentak arabet kangko. Mari lebe lebih kakek Jong. Ya mare pak. Mune lebe leje kan definari ya. Karo cek renta dek saya masuk agak tang bini pak. Icek dengan aslin kok tak oleh naruk rumah tanggan kakek Jong. Engkau kalau kalian beri solusi ben pendapat. Ni bini ria Jong. Pada ben laje nganak. Mun bi kakek pengaperhi teleng. Pabicek. Mun bi kakek mare bicek ki pakun teleng Jong. Angu e papake sakale Jong. Angu e katela anyang ketnak. Telepon kun karo tekuk gelmegeli. Oh iya pak. Ki kira pikir. Ya engkau saboran na pak. Lamba saya tak taruh ojan kakek. Ya bingkok cati ala versal lah. Dek remerasan. Yelang kau ki mulai pak. Iya Jong. Lihat ya. Iya pak.